بينا ارتيال هوسي دما 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 yanıngi ayday Durma 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 yüreğingi ayday Sen kovam sen, senin de malayın Men şeval men, saçlarını tarayın Sen havam sen, senin de malayın Sen şemal sen, senin bilen öfeyin yanıngi ayday Durma 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 yüreğingi ayday Sen senin de malayın Men şemal men, saçlarını tarayın Sen havam sen, senin de malayın Sen şemal sen, senin bilen öfeyin Saçlarını tarayın Sen havam sen, senin de malayın Sen şemal sen, senin bilen öfeyin Sen kovam sen, senin de malayın Sen şemal sen, senin bilen öfeyin Sana ne dedim Yanına gelem Sen manası bu yalnız ömrümün Gel dinle ya bu sevgi sözlerim Sen dünyada arzum güzelim Yar böyle sana besledim güllerim Sana ne dedim yanına gelem uzhits.net taqdim etadi. Yoring go'zal hur bo'lsin, yuzlarida nur bo'lsin. Ta'bi bor, kerakmas, mingta bo'lsin zo'rmas. Рождение новой семьи поистине важное и трепетное событие. Уважаемые гости, я рада приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания Мамеда Балагановича и Эльвиры Рустамовны. Сегодня вы являетесь свидетелями одного из самых главных дней в жизни молодых. Уважаемые жених и невеста, в жизни каждого человека есть особый дар, который оставляет след в вашей жизни на долгие-долгие годы. А некоторые из них впитаются в сердце и остаются в памяти навсегда.
Сегодня в вашей жизни именно такой день. День рождения вашей семьи. День, соединяющий вашу любовь и вашу судьбу воедино. Уважаемые доверенные лица, вам выпала честь стать свидетелями этого поистине радостного и знаменательного события в жизни ваших близких людей. Я прошу вас занять это почетное место рядом с молодыми. Прошу вас. Издавна мужчина являлся главой семьи, ее опорой и защитником, а женщина – хранительницей домашнего очага. Мужество мужчины и нежность женщины являются одной из важнейших составляющих семейного благополучия. Уважаемые жених и невеста, любовь – это сокровище, которое каждый человек мечтает обрести в своей жизни. И вот однажды вы нашли это сокровище. Семья, фундаментом которой служит любовь, взаимность и уважение, особое счастье, но и особый труд. Главное суметь сохранить его и сберечь, а это полностью зависит от вашего умения слышать и понимать друг друга. Готовы ли вы к этому? Является ли ваше решение взвешенным и осознанным? Искренне ли ваши намерения и чувства? Перед государственной регистрацией брака прошу ответить, является ли ваше решение стать супругами взаимным, добровольным, искренним? Прошу ответить вашим. Да. Прошу ответить вас, невеста. Прошу вас взаимного согласия и намерения идти по жизни опытным, построить вашу жизнь. Но я ответственна. Прошу вас своим подписью подтвердить искренность намерений ваших людей. Прошу вас. Моя рука обручает голоса. Символ супружеской верности, взаимности, искренности и вечного обручальных голосов. Символ супружеской верности, взаимности, искренности и вечной любви. Пусть эти кольца всегда служат для вас напоминанием о том, что истинная любовь побеждает все. Всегда помните об этом. Предлагаю вам следить ваше твердое решение, объединить свои судьбы воедино в этот день. Это друг другу обручальный голос. Прошу вас. Давай, вот так. 2022 года в городе Майкопе, столице Республики Адыгея, родилась новая семья. Объявляю вас мужем и женой. Муж и жена. От всей души поздравляю вас с этим важным днем. Любите и дорожите друг друга. Пусть в вашей семейной жизни сердце станет главным и, пожалуй, единственным советником. Уважаемые новобрачные, сегодня вас пришли поздравить самые близкие и дорогие вашему сердцу люди. Среди них те, кто занимает особое сердце особое место в вашем сердце, ваши родители. Уважаемые родители,
От всей души поздравляю вас с этим важным днем. Помните, что и от вашей мудрости и терпения зависит благополучие и семьи Грачика. Право, если постоянно брачным предоставляю вам. Прошу вас. Уважаемые гости, сегодня моей радости нет границ, потому что сегодня в нашей семье большой праздник. Торжественный, такой светлый, прозрачный, незабываемый праздник. Это день рождения новой семьи, семьи моего любимого и наглядного, красивого сына Мамеда и моей ненаглядной невесты Эльмиры. Я хочу, чтобы ваша любовь, счастье продлились на долгие годы, чтобы вы никогда не знали горя и бед. Я хочу, чтобы всегда ваши друзья, члены всей нашей семьи гордились вашим счастьем, здоровьем. И я хочу еще поздравить вас от имени всех родственников, которые остались в Туркменистане. Мы всегда любили вас, любим и будем любить. Любовь и Советова. Будьте счастливы, мои дети! Уважаемые супруги, впереди у вас целая жизнь. Вас ждет много прекрасных и незабываемых событий. Но этот день, день рождения вашей семьи, останется в вашем сердце навсегда. Любите и берегите друг друга. Уважаемые гости, прошу вас, поздравляйте молодых. Günni izlerdim çekip
ile bildirmän. Gijeler gark bolýan ýaşa sen üçin. Hergiz göwün berip gözüm güllürmen, bakman özge galam gaşa sen üçin. Dünýäň bir küncünde seni goýsalar, piyadalap alyp gelgen niseler, enaň ataň şonlar razy bolsalar, giderin ondanam daşa sen üçin. Irileştirmek o vatandaşlar toymada katnaşan belent mertebeli mehmanlar bizlerin hemejleri toy mekanımızın içinde beliren Türkmen koytasyonunun basına çağırıyor. Mehmanlar geleli geçeli ornaşalı toy beğençilerinin görküler yerlerine arkaya oturup ornaşıp geçip enerji topla toy saatlerini birbirine genç paylaşın. Mehmanlar bizlerin hemejleri koytasyonunun basına teklif ediyor. Yöne seni söýüp ýaşaýan menem, şonun üçin ýaşa men üçin. Irileştirmek o vatandaşlar toymada katnaşan belent mertebeli mehmanlar, hanımlar we jenaplar. Bizim öz aramızda bu köy kavramının baş kahramanları yetip gelýär. Oğlan aydın taatlar bilen, sokunu tantar bilen, omudun ýaşamyny karşıda ýaş mehmanları. Yine bugün toy boladı, toyda bugün oyun günü zor boladı. Karındaşlar davremize gelinlere, nasip etse 9 aydan keyin beşik toy var. Gelin geldi yine bugün toy boladı, toyda bugün oyun günü zor boladı. Ana odan ýaşlar bolýar mehmanlar. Toýlamyz toýlasyn gerek selam. Ate. Yine kutlar arazlarda koymak gerek. Yakınların yüreğinde oturmalar. Bugün toyda coşup oynaşları. Geldi yine bugün toy boladı. Bugün toyda oyun günü zor boladı. Kaynatalar kaynanalar oynasın ey. 9 aydan giyinmiş toy boladı. Sağ olun. Mehmet sen toylarında olsun, bak dur. İşte koylar soyup, desturxana badam üstə kebab koyup. On kazanda vuruşdan koylar soyup, desturxana badam üstə kebab koyup. Bugün toyun toy dünyada yok, bugün toyda parça kursan dünyada yok. Bugün toyun toy dünyada yok, bugün toyda hamma kursan dünyada yok. Gelin geldi yine bugün toy var.
Benim ehvanlar ştaýda Mehmet Şanyň bugünkü bağı toýuna özüniň ömürlük saýlap söýen ýarynyň ýüzüni açdyrışda barasy. Salam berişde barasy ekeni. Hani hemimiz bilelikde bu ajaýyp pursada tomaşa edýär mehribanlarym. Mehribanlar olduğunu yaşamı diye adamdı. Salamlaşıp davaratından son bu iki cebetine geçiriyor. Başşoğun yeter pade bakyar yaşamı olmadı mehribanları. Oğudun yaşamı bağıt ki cebeti ikide karışıyor. İdilişleri mehriban vatandaşlar toymada katnaşan belet mertebeli mayıkmanır inni häzir ştaýdym aramyzdan bir wagt giden Mehmet Şanyň mehriban kowlasyny Bawamrat agamy diýatlaýar. Bawamrat agamyzyň ruhunyň şad bolmagy üçin idil mayıkmanlar biz sizden bir mundlyk, damaşlyk haýyş edýär. Goý merhumyň ýatan ýeri ýakty bolsun, jaý jennetden bolsun. Köp sağ olun mehriban meyhmanamız hemesinin toýuna davam etsin. Merhumyň ýatan ýeri ýagty bolsun, Bawamrat agamyzyň imany hemra bolsun. Söz yok eken yıllar ötüp bir savolga javob topdim. Bu dunyoda dadam beni sevgan. G'anim tayyor, qoshlarini otar ravon, birda boshim, birda qanot turar tovon, ishonganim aldaganim bo'ldi yomon. Bu dunyoda dadam beni ko'z yo'q ekan. Kabirlerinin önünde benim şurli dedem var. Yağmur yağar, yağar kar astıda bulmasa. Kabirlerinin önünde benim şurli dedem var. O yerimde koymaya, toylarımda bulmuyor. Nebirasını görmegen benim baksız dadam var. Boylarımga koymagan, toylarımda bulmagan. Nebirasını görmegen benim baksız dadam var. Dada dada dada
Aytmading hech dada jon sog'inaman men yomon dada aytmading hech dada jon sog'inaman men yomon. Eni didileşir mehman vatandaşlar toymada katnaşyan bilen mertebeli mehmanlar ustayda ören acayip pırtadım yomfiratına dur olam bugünkü devletli olsağı bağlı dolup gelen Elmira gelinimizin yüzünü açıştır stavarası Mehmet Şanur format bilen baş Nasıl kalkıyorum kalkıyorum neyse atmanı onu uyardı akta gülüyerek bir eve foğul edip yaşanım. Her bir gün insana bağıt getirdin. Ehli kişi arzularına yetirdin. Asla unutulmayacak toylu günleri meşhur Anus video stüdyosu size getirdin. Esselamu aleyküm. Azuda asmanın aslında parahat yemeğinin üstüne bağıttan paylı, filodan serpaylı, şeyle acayip toylara şayat dolayan, iri iyileştir, mehvan vatandaşlar, toymada katnaşayan, belent mertebeli mehmanlar, hanımlar ve cenaplar. Yine bugün eklemedin bilsimiz yani Rusya Federasyası'nın Maykop şehirine iki koşu zuvanın Mehmet bilen Elmiran bağıt toydurmuş toyuna şu görüyen toy mekanımızda toylanı otuyor. Yaşamız bağıtı olsunlar, bağıtıyar olsunlar. Kimi ise asmanın ulluğu yani ak bağıtı birek birege soğut edip yaşasınlar. İlgileştir mehvan vatandaşlar Çeli şey acayip arzu dileklerden sonra toy tasarı nasip verme için mehman namıda bismillah edip verme için galibiyette de ilkinci toy kutlularını beyan edip verme için men ustayda ulu hürmet bilen Mehmet Şan'ın mehvan kâvetine gelip navutun geçiretilmeli. Galibiyette de idından kutluğun devamını Türk'teki ağası Farhad'ın adından Yağmur kutlanıp verir. Ulu hürmet bilen mehvan kâvemiz şeylekem Yağmurcan tide toy mikrofonunu tavır tedikule karışıyor. Yenece ilk selamu aleyküm. Toylar toylar olsun. Yaşamız bağıtı olsunlar. Yağmurcan hani bir yürüyümüzdeki bir sene sahip arzuğuluğumuzu ilkincilerin hatırını beyan edip verdiğiniz galibiyette de mehmanımıza toy tasarını açıklayıp ilan edip verdiğiniz baş üstüne. Mehmet Baltbol, Bolsun, Boşvaran, Katinga da yine Bolsun, Mekan oldu, Mekan Baltbol. Esselamu aleyküm, mehriban. Bugünkü toyumuzun mehmanları. Emmemize bile şu toyumuz, Mehmetcan oğlum bilen gelinimiz Elmira'nın toyları kutlu berek olsun. Allah canlıların ömrü uzak olsun. İndik şu günlere özünden köpelip oğul kız nevereler bana nasip etsin. Bunların bahtı ömürlük olsun. Bu yanında oturan bu aziz mehmanlar hemişe sizi toylara çağırmak bize de mensur etsin. Her birinizin öyünüzde şunun yağlı toylar bulup dursun. Hemmenizin en yaman gününüz şunun yağlı geçsin. Hemmemize şunun toy açık değil bunlar ne diyez. Önünüzde koyulan zatlardan iyi biçip oturmanızı arzu et, hayiş ediyen. Hemmemize toy mübarek olsun, size de toylar nasip etsin. Köpek sağ olun. Mehvan kâveniz Yağmurcan köpek minnettarlık bildiren canına sağ olsun. Mehvanlar yani hemmemiz eşittik, dinledik.
Yağmurcanın adından Şerife Mehmetcanın Nehvan kâvetinin adından toytaşamına çektiği bağlan edildi. Tidin etmel adınız öňüňizde goýulan nazly namatlardan çekinmeýän arkayny ýebiçip, energiýa toplap, tamam edip, toy şahatlygyny bir bilen teňse paýlaşmak. Ýaşamyz bagtly bolsunlar, mehribanlar, isleýän nasip gördüm. Mehmetcan, aladan artanır, doýorsun ýigit. Öňe aýlanaý, maň wady bolan indi ona goýorsun ýigit. Tirkeşýän dostlaryň Mehmet diýip gelenler. Öňüňiz gidiberiň, danay indi men öýlendim diýerdiň ýigit. Janyň sag bol, neyse, bagtly bolun, bagtly ýaly bolun. Toýlarymyz toýlaşsyn.